emikoro y'okutumbuuriza wa St John Nyabukungu Church of Uganda ha Kitebe kutandikire n'okubatiza nabwanyuma omumbuurizi akorirwe emigenzo ey'okumuta ha Kitebe. Omumbuurizi Bruce Tumwesigye otooriinwe omu ntebe agambire bimwe aha bintu ebi yakozire kandi yaraganisa okwongyera kureeta entunguuka omu kanisa egi. Rupano kwingana n'ekikumi hamwe na sisi nishanju abwa battery ugatwaja pabulinga battery yazaaligana sola higuru twakozesa 200 kanisa egi turaleyaka nahati etahaneyaka tubasire kukola aha face y'ekanisa ebigambo ebyo biriho kandi n'okurinovetinga bitoho mukama twasise oburwo. More Asimwe omunyeshenjero kazabwa district ya Rwampara kandi obirari omugenyi mukuru aha mukoro ogu ayahanangiririza abazaire okwerinda kutuntuza bengi omu bwire obu obw'okukora ebibuuzo by'okuhendera omwaka. kandi abazaire nimbehanangiriza ngo mu period egi orebe ngu omwana yarya gye orebe ngu omwana tahahaza mutima omwana orebe niyagenda kare aha ishomero yakwata eshaaha kandi n'okubashabira habwokuba ebintu byona ebitukora byebemberwa aha abaana bane mubashabire bari baza omu kasheshe nibaza aha ishomero kukora bizamu kandi mubagambire bakore baine okwikiriza Ruhanga neija kubahereza obusingizi. More Asimwe araganise okwarukuza kwongyera kushagika abatuura ba Nyabukungu omu by'obwegyese okukora enguuto hamwe n'okubasya obundi obuheereza. Mpurira ekikunyurira mpurira noshotiire y'omwishani nti Ruhanga aine ekyakwenda ngu nkoreyo ebi bakorere nanagambire okwerugura twatongera breakfast engutege tutemba hariya nagikoze nkashura hariya ekishayi n'ekyoma nayikondo nankangirira ab'omukiri wotatebo yabura mu nsasira b'ekiri bakatimba amaizi gabura bagireta kuno irwariro niryo turyakuburedingire mutunge obujanjabi. Ahabwa TV West ndi Elias Rutugusa.